tubifurije kugira uwa kane mwiza cyane. Reka duhere amakuru yacu mu gihugu cya Espagne. Mundo Deportivo iratubwira ati Koeman yakabije inzozi ze. Akaba Ronald Koeman rero ku munsi w'ejo yarerekanwe asinya kontra y'imyaka 2. Uyu mugabo akaba yaraganira n'abanyamakuru baganira ibintu byinshi cyane. Yabwiye ko ashaka gukorana n'abakinyi biteguye gukora n'abantu biteguye gukora kandi biteguye gutanga ibyo bafite mu ikipe ya Barcelona. Ku bijyanye na Messi yavuze ko ashaka Messi mu ikipe kandi anashaka ko yongera amasezerano. Hanyuma kandi ngarashaka ko abakinyi bongera kwishima bakongera kwiyamiza kuri baro bakongera bakatwara ibikombe. Ikinyamakuru Sport cy'Ikatalunya cyo cyagarutse ku mapoint atandukanye yagiye avugira muri press conference ku munsi w'ejo. Bamubaje ku mpinduka yavuze ati yego tuzakora impinduka tuzazana ibintu bishya. Hanyuma kandi turashaka ko prestige yongera kugaruka Barcelona. Ya Barcelona umupira mwiza cyane ya Barcelona abantu bishimiye itwara ibikombe. Hanyuma kandi yongeraho yuko ashaka abantu bakora bashaka gukora kandi bashaka kwitangira ikipe ya Barcelona. Bamubajije kuri style y'umukino ashaka gukina yavuze ati ndashaka ko ikipe yanjye igumana baro ntiruka inyuma ya baro. Ndashaka ko bakina football buri muntu wese areba akishima. Ati kandi ndashaka ko bashyiramo intensité bakiruka bagakina n'ubushake. Bamubajije nimba hari abakinnyi bakuze azabarekura yavuze ati oya turashaka ibyiza muri club. Ati nimba hari ibyemezo byo gufatwa tuzabifata. Ati rega umukinnyi imyaka 32 33 ntago aba yarangiye. Ati ahubwo biterwa n'inyota afite gukina umupira. Bamubaje kuri Messi yavuze ati ntago mbizi nimba ngomba kwicara nkemeza Messi. Ati kuko ni umukinnyi wa mbere ku isi ndamushaka mu ikipe yanjye. Atari ko mbere ya byose ngomba kubanza kuvugana nawe nava mu biruhuko. Bamubaje kongeramo abajene yavuze ati birumvikana tugomba guha amahirwe abakinnyi batoya atari ko bagomba kuba babimerita barabikoreye. Ati kandi birumvikana dukeneye ikipe ifite équilibre irimo abakinnyi batoya irimo n'abakinnyi bafite experience bakuze. Ronald Koeman bamubaje ku bijyanye n'abaperezida bashya bashobora kujyaho bakamba bamwirukana nka Victor Font yavuze ko namuka afashe ikipe ya Barcelona agatsinda amatora rwose ngo ahita yirukana. Ronald Koeman yaba afite rezitata zifite yavuze ati ndabizi ko hari amatora ndabizi ko hari perezida mushyashya uzaza. Ati ariko ikintu cya mbere ngiye ngomba gukora ni kimwe nje hano gutsinda n'intsinda nzaba nakoze akazi kanje kose uko nagomba gukora. Atuzaza wari wese azaza n'umuntu ushaka intsinzi nimba natanze intsinzi tuzakomezanya. Ikinyamakuru Marca cyagarutse kuri situation ya Gareth Bale ndetse na James Rodriguez. Ikinyamakuru cyatubwira ko mu minsi 9 kugira ngo ikipe ya Madrid itangire pre-season ngo kugeza kuri ngubu ntawuza amakuru ya Gareth Bale ndetse na James Rodriguez. Iyi ni affaire yo gukurikirana cyane bibereye ibyihebe gusa. Twakeje mu gihugu cy'Ubutaliyani la Gazzetta dello Sport yagarutse ku ikipe ya Nerazzurri. Akaba rero berekana Romelu Lukaku anga kabisa kariwe gifaro bagomba kugenderaho ku munsi w'ejo bakira n'ikipe ya Sevilla. Antonio Conte akasabye rero Lukaku na Marcelo Brozovic gutera imbaraga bagenzi babo hanyuma bagashyiramo morale bagatwara igikombe ku munsi w'ejo. Ari nako kandi Zanga ndetse na direction yose y'ikipe Inter Domira kari mu gihugu cy'Ubudage babwira ikipe Inter Domira ati mudushimishe nta kindi dushaka. La Gazzetta dello Sport kandi yagarutse kuri Zlatan Ibrahimovic kuri ngubu akaba Zlatan rero yamaze kuva kwizima akaba agiye kwemera kontra ikipe ya Mirase. Uyu munyaswede rero akaba yasabaga miliyoni 7 n'igice z'amayero ku mwaka ariko Mirase yamubwiye ati turafungira kuri 6 nutazifata rwose ubyihorere. Akaba rero Zlatan agiye kwemera agasinya kuri miliyoni 6 z'amayero ku mwaka. Ari nako kandi ikinyamakuru kitubwira ko ikipe ya Mirase ikomeje gushaka Timothy Bakayoko ndetse na Sergio Aurier. La Gazzetta dello Sport kandi yagarutse kuri Mercato y'igukorwa na Pirlo mu ikipe ya Juventus. Ikinyamakuru cyatubwira ko ikipe ya Bianconeri iri gushaka Eden Dzeko ndetse ikanashaka kandi na Locatelli. Anako kandi Paratici ngagomba kwita kuri affaire ya Benadeshi utazahazakina. Anako kandi ashaka kugurisha Douglas Costa mu ikipe ya Manchester United. Anako kandi Alexandro ari kuvuga ko yajya mu ikipe ya Manchester City. Affaire à suivre. Tuto Sport yo ikatuzaniye amatransfer angaha iratwereka Eden Dzeko iratubwira ko Dzeko ari hagati y'ikipe ya Juve ndetse n'ikipe ya Inter Domira ziri kumushaka gose ngo muziraguruka cyane ariko Pirlo akafite amahirwe yo kumutwara mu ikipe ya Juventus. Ikinyamakuru kandi cyatwereka Romelu Lukaku afite finali mu ntoki ze ngariko Madrid ngo yaba yakomanze iri kumushaka nayo ni affaire yo kukurikirana ko Inter Domira ngo yamaze kubatangariza yuko atagurishwa. Ikinyamakuru kandi cyatwereka Raúl Jiménez rutazamu nya Mexique y'ikipe ya Southampton ngo akari gushakishwa cyane ikipe ya Juventus ndetse ngo bakaba ibiganiro bikomeje na Paratici i London. Ni nako kandi iki kinyamakuru kitwereka Arkadiusz Milik rutazamu nya Pologne uyu nguyu ngo ari gushakishwa na Roma ndetse na Juve ariko AS Roma nge bikabiri tayari kuba yamwegukana Fredkin rwose ngo bishyizemo imbaraga. Quotidiano Sportivo nayo tuzaniye amakuru yaba abakinnyi ikabitubwira ko Pogba ari gushaka kongera amasezerano y'ikipe ya Juventus nubwo bitoroshye
Zlatan Ibrahimovic ngo yamaze kumvikana kongera amasezerano n'ikipe ya Mirase, ari nako Arkadiusz Miliki ari gushakishwa cyane n'ikipe ya AS Roma, nako kandi Duvan Zapata rutahizamu ikipe ya Atalanta ari kuri liste y'abagurwa mu ikipe ya Juventus. Ari nako kandi Gonzalo Higuain na Douglas Costa ngo bagomba guhita basohoka mu ikipe ya Juventus affaire à suivre. Twerekeje mu gihugu cy'Ubufaransa, ikinyamakuru L'Equipe kikaba kivuga ati bagarutse ku butaka. Lyon yari imaze iminsi yikorera ibyo yishakira rwose, yerimina amakipe akomeye, ariko yageze kuri Bayern Munich isangano Rutare. Bayern Munich iravuga ati mushyire ibirenge ku butaka sha 3-0. Akarise Jean Gnabry ndetse na Robert Lewandowski, Bayern Munich itera ikipe ya Lyon. Ikinyamakuru Dernière Nouvelle d'Alsace kikaba kitubwira ati finale ni Franco-Allemagne, ati n'Abadage ndetse n'Abafaransa. Twerekeje mu gihugu cya Polonye kandi ikinyamakuru Pressgrade Sportowi kikaba kitubwira ati finale ati Robert Lewandowski yatsinze igitego cyatumye ikipe ya Bayern Munich kiza ku mukino wa nyuma, ati ku cyumweru muri VAR w'aba Badage akaba ari Umufaransa Paris Saint-Germain. Anako kandi babwira ko uyu musore witwa Alphonso Davies akaba baye umukinnyi wa mbere w'umunyakanada mu mateka ya Canada ruko rungana, rukaba ari rwo bwa mbere rubonye umukinnyi ukinye Champions League finale ku myaka 19 ari musore akoza amateka. Ikinyamakuru The Times kikaba cyagarutse ku magambo ya Mark Billingham, Chief Executive wa FA, akaba ejo yaritabiriye rero nk'abandi bamambure bose 55 ba UEFA bitabiriye inama rero yabereye kuri video. Hanyuma akaratangaje ko mu kwezi kwa 9 ntago Abongereza biteguye kuba bazana abafana ku kibuga, ariko mu kwezi kwa 10 ngo bakaba biteguye rwose kuzana abafana ku kibuga. Abongereza bishimye cyane. Ikinyamakuru The Times kandi cyatubwira ko mu gihugu cy'Ubwongereza amakipe 12 yatangiye imyitozo ya shampiyona, akaba harimo case za COVID-19. Izo kipe rero hakarimo Liverpool, Sheffield, Brighton ndetse na Crystal Palace nizo zimaze kumenyekana. Ikinyamakuru The Telegraph nacyo kikazitubwira ko ikipe ya Southampton yiyongera kuri izo ngizo. Then Express kabishima ko abafana bagiye kugaruka mu kwezi kwa 10. Ikinyamakuru kinatubwira ko rero Abongereza bafite match na Wales ndetse n'Ababiligi na Denmark. Daily Mirror ikabisobanura neza cyane tubwira ko umufana agomba kugaruka mu kibuga mu kwezi kwa 10. Ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 10 Abongereza barakina n'ikipe ya Wales mu mukino wa gicuti. 11 z'ukwezi kwa 10 Abongereza barakina n'ikipe y'Ababiligi. 14 z'ukwezi kwa 10 barakina n'ikipe ya Denmark. Iyo mikino y'Ababiligi na Denmark yose ikaba ari iyo UEFA National League. Daily Mirror ikabitubwira ko fixtures rwose zamaze kujya hanze uyu munsi. Umunsi wa mbere rero urabona ko Liverpool izakina n'ikipe ya Leeds. Arsenal ikazatangirira kwa Fulham. Ari nako kandi amakipe nka Chelsea yo izakina na Brighton ku munsi wa mbere. Ari nako kandi Manchester City na Man United zo zikaza postponingwa kabisa umunsi wa mbere, ntago bazabasha gukina izi game kubera ko bo bafite ukwezi ko kubanza kuruhuka, bakazakurikira muri semaine izakurikiraho iyi mikino. No kuvuga ngo United ndetse na City zo zizatangira shampiyona ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 9. Ikinyamakuru Daily Star yatubwira ko Frank Lampard yabwiye abakinyi be bakiri batoya, yabwiye ati mukeneye gukora mugashyiramo imbaraga bitaba ibyo ngibyo ndabata hanze. Ubu ngubu yaguze amashanyarazi, akaba akeneye ikipe y'abakinnyi bari tayari gukora. Frank Lampard nta mikino. Ikinyamakuru Daily Star cyagarutse kandi kuri II Pogba, akaba ashobora rwose kuguma mu ikipe ya Man United. Ibi byavuye rero ku magambo ya mushuti we Louis Saha rero akavuze ko Pogba baganiriye rwose, Pogba arishimye mu ikipe ya Man United. Hanyuma kandi Pogba ikinyamakuru kitubwira ko kontra ye ivuga ko ninjira mu mwaka we wa nyuma agomba guhita mu mushahara umanuka ukajya ku 150 by'amapaundi ku cyumweru. Ari nako kandi mu ikipe ya United ibindi biri kuvuga ni Dean Henderson wongereye amasezerano, akaba agomba gufata 150 by'amapaundi ku cyumweru agahita atizwa mu ikipe ya Sheffield. Anako kandi Sheffield yamaze kurangizanya n'ikipe ya Bournemouth ku muzamu Aaron Ramsdale. Uyu muzamu akaba yamaze gusinya kujya mu mwaka 2024, yamaze kuba official n'ikipe ya Sheffield. Hanyuma kandi akaba amaguze miliyoni 20 z'amayero. Uyu muzamu muto cyane imyaka 22 rero ubwo agomba gufatanya na Dean Henderson muri sezo itaha. Rezami umunsi mwiza cyane.